na so da for the ba me no community nya beto on ma subscribe na so link no Emma out for enya bi na kan ten royalty bi mun som for me de nyama pa ade papa na me de bram ensesem bi ebuki e wo social media guess what de na ese ye be kan ya that's why ya eja military service yi eye just Ghana phone na se o me service ama eye military na we na for fianto ata amanfo wu pa ye nipa be se since insia every mu last week eye Friday so me te se nipa ba kon so ato ananom e won se do na ese ba ko bi tutu condition kura etekwam kura enyamba wada ama ensema atesa be kamensa ene sen lady bi enso dia ne na Easter e kan wo chem se ni nua yi ese e ba sa de na etese entokwasi ya ento mamam ni kato so ni adade a ese e wo mu hu dia e ba ya koye se no ebi mu wuwu ya ebi mu da ha ni nua ni condition pa de enkada wada ama enye nti ye kwhwe e video no embra na abra Easter no e condition mu no ene e beto ansam no so abone bede ade mamo ye kwhwe masisi yi ya no busa in charge of and on no call or call ho no or buy your big now here miniano and no Jenny duties and no call you. Make a number for man for so and farmer me. Say in case of BB, I said the baby friend. Or buy no I call in charge of or beg now here miniana no call. It's Friday and opa and a doctor penny be bow. To buy no say Debbie, the way I mean you see that hono and yet it is the best I say, young friend in my confanochi. And no my referring letter. Bra referring letter at the Mayano or the Mayanopa 8. About 4:30. Ni ambulance be fire back of anochi. Referring letter na ye dem mo Yeah, dear Mayan. Ye fra ha almost say na time be. The Mayanopa 8. Anopa 8. Now 4 p.m. Bra ni nya ambulance. Munya a single ambulance van be fa wunya ba free from now hospital and transfer them Emayo ye fra almost say bed di ho. Ye fra almost eti panyini no. So je ni panyini no. E na fra me say ye mwaboa ye ho na. Oba be family nuan near the naba. Ti ye kwa nim say wanya bed. Because me be friend catch and say no dey do no. Referring letter dey amayen. Wo mo fa wo mutumi enko. No mo mpe bed nya dey emayen. Eti dey mayen no. Kaza. Si military ni ye no say so wo maka say bed ni hade a. Ene ji so wo maka say wo manya bed ansa na wo matimi de wo ma. Eti wo friend me say ye mfa oba be fa no. Ni ye nim say wo manya bed. But say not knowing say wo munya bi. Ena odi we stop no stop no person no person no ye jina ye twa ye hwan ne twa no wa ha wo say the camera ne nam ha enyamwa say ye mo a kame nua na ICU net oda ho na nipa ni abele no ka obi anka asem we nkire nipa nyamwa ba tie person Yonko. All right. We you sorry. Mama ya we say na your emergency aye Kumasi hospital. Na ni ho na ni video. The video na ye no na enya about the hospital in Kumasi hospital. Sister yi enkomo na ye di about ni nwa ba no issue a wo me ka. Na ye ho na omo approach here say be ye video no enya right. Nti yen fam free ho. Na police for the doctor bi kra ba won say omo emergency then dey bi nti yen ko permission before say be video no. Me once no. The ye can say ye gina ho say ye mi no na ye di enkomo. Enu ni di nkomo enti yen twa hospital no ma mo still ye gina odi nkomo nkwa de nya allowed enti yen cop pension enso so ade we to afi na call office ni ya bi and ye free hire be before na menua ba yi ka bi say police referral letter omo de ma wa ansen ka so Japan no enfa ne tumi enye de empebed no mo e ho na dru ye enti oba ye no e no ofre me say wo mo ba be family nuan enti na wo say ka che doctors na wo no mo yi oxygen no e free ni so eno mpokra no enya 1 hour no mo medru ho me fret soja ni me frɛ no afi de me phone ni kodi obi foforo ho eye me brother ba ko say ne nsasi so na e frɛ no soja ni ba ne buafu se die nti na me frɛ no na say me frɛ no bebra obe block me na eja me ye din no mbe fa ne to o mo soldiers ambulance na ye ba cat ha no ye bedru ya o mo yi ni so ka papa no mpo ntwen na ye ka na ye didi o machi no ye medru ye ba ye wo matu ka akọ e de wo ma menua na to wo mo structure ne so say ye nya beda ne afre no ma ba be fa wo mo structure akọ until say me brother panyini amedi na chi ye ebobo course ma ye nya bi ansana ye de ne call red ward ni akọ akọhwe no this is what that red ward no that red ward but so na say hu me no ne we no emma ye ti say ya transfer ne call ICU ti say ICU no da
yama ne life support you better watch him kakra so only mu ideas sometimes in a video no interview na you say you listeners no a thing you may be ase e bia na me minim onim red word ne ICU no ICU difference be no red word no me fan say emergency okay and ICU hono so emergency but hono private and hono machines no okay a doors it's in a red one okay it's hono dey say unya wura there you do to life support na say machine ni mom na home ne bibia machine na say ti say ya no omu so omu yi machine na nya na je sabi na say 90% sorry to say obi oda obi bit free yes timpaibo obi bi wura ho there empaibo o ma me for the past a week no ma me afan o party party because yare ontimi entina and me sa me nua na akasa no me papa de ne to wo ma me eti metimi aka say me nua no me papa akoma da me nua no odo ne ma odo ye nyina wonyi bi mfim but say me nua ne tikura ye ne ya wo say me papa onye okay eti ever since when all right let's ya kwaba dia fe na me bebie mo pese mu ye munim say eye honorable baby am obi amadama se mo nyanko ho no mo a ene ya to krankan to watchina e was some hospital no kwasra madam no ne nwan vice president ne president John Dramani Mahama they be me both so I say at least like NDC for ba power no me wan papa bi amoyamaye seriously like I can't tell me wan papa bi amoyamaye to understand say e dey pa ma ye de mo de ba ye pa ni owuo I wo woni ade the makes me like say the motimi aye kwaye say anwa ye te so emo ye te so enwuma ye te so no asa e say wo na asa asa eba enti wada ama ma mi asmo ka ya abrahu yie mintimi nkyere se ampapa say as a military officers mun ko duro no de bi osi wonya ade a de te say bu na ban kwaye wotimi nya call etim ka say oh mon shaden baba be sha omo besi ne almost 5 days ni week crown no obi an kwasla eyabusia no na reka say the munman say abusia mo say nyame adom na say munwa yewu na the bible bia say nyame nyimunti yan fast dama no munwa yewu na say ayi a do betimi asia na pacho na e maame na don class yen siu mu no because mutimi nya akoma part me discover sha nan nipa na mo say ke yakope yan pe bi from no momu na wonya akoma pa no momu hwawu se be ne dai enti yesra mo ka mo bon beburebe no mesra mo no abusine MPC mo mpagya mo na mo kanya mo na mo nsaden na mo sore ko honum enkonem koye mo mama mle ne mama ne enye munti ana ma asime na ba we de afo bi ana abomabomu amama babelu sampempe so mum se na bi ma daroma de ye wode nyama papa na eba na meme kanfo ade ahụ medical ayi agese express bi da woni se na bi ma so ye na benya ndonwa so na bi be ma ide be ma pa se me fro sweetheart honey babe odo yewu gase bre rade yesu se menhia wa nurse na bi ma pa man power no ehwo adaru na mebo woni se be ma sorry pa na se kenya ne ho a nke bedu pa nka homache na ye no aduane ana ye butu so sa ye fa bodi o ti se kata bibia nkata so coffee papa kwa mi papa oda ama me fro sweetheart me fro honey darling eliti penana bima capsules pa wani bi na onsonom me pa twadaro ma edo no oto no eboa immune system a immune system ebusti kama ana dro no so ye powder ne powder no mpa ye woni nsuo be ma de okwati benya ne pa yi a pe eye na bi ma dro no bi enom me pa twadaro ma number na etwa go school na sem woni so aba woni atenka be ma oba bienu ma oni atenka oba wo so oni atenka wakoto fe pa na se otafe tofe ni ho na se tofe ni ya na se wa anti rubber no eti ko tobi me kan for ma say oba woni atenka de ene ni nko he na bronya enche na December na ba wie na se wo se yi honorable so na ne mu na MPs no ti o musika nti watenka won so ahem what ma 20,000 50,000 100 million what ma oda ama woni mu se koko pa di koko menstrual pains cardiasis white syphilis me ba che bia ya wa pe eye ko syrup ni binum na onso wonto na bi ma aso ye na benya sendro na bi ato me pa acho ye delivery
obi won mas konkonsa ma mi hu da se de wa ho fesiti na bi manti na mama ho fe atoso enu nti pe eye cold syrup ni bi enom na also won to afa me so kra na ma wie no hey ye diabetes wo pressure ro A to Z kran to kran diabetes pa ye diabetes wonim so mesi ma chiniya na ma chiniya ba cho chin da bai what na won chini wie na bi ma so ye na bi diabetes e do ni na bi wonim say pressure pass the pressure cast ma pressure pa ye na nko a wo fie asema anto a asema wie hu be wu flat enti pe eye pressure don bi nom A to Z podium mbo hu da rokra pa ya na mete so a na ma sori every say A to Z ya le bi afiti uti so ekosi fam ni nala wada ama ebi wom a wo be se wonum a ebo ma immune system no ekenya ne hu yie ya so kra ne wi kwata no pampa ya wakwa adwuma honam pa wa se akwakwa no babi atiti te se wo sire mu honom no wo jonku no ese emu ntimi enko ya pa cha da ma pe cream ni bi fa strati ase wonim se be ma kwa adwuma aba na oro ne mpaboa emu kan he enkura me fa enkra ma me fa krama me fa ene enkra ene esaso woya wada ma pebi na fa so na so body no enye shrem ena mama ho fe eso atoso kama ese na bi ma so ye na be hu sandro na bi e ho ma wetime so apebi asra anom na abo immune system no ama eso aye kama odina wo kwankwa sai ma ho antime ka bi ma wada ma pa subscribe na share link no na bi ma aso ye na konkon sai ma menso me ne wondi bede e comment section mo subscribe, like, and share. Want to be a bye bye.